Yego 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 yego, mukomere cyane abakunzi b'Intare Official, ibintu byashyushye noneho ibintu birakomeye. Yewe uko mwari mubizi ubu ngubu hamaze kuba impinduka zidasanzwe kuva aho Sange imaze gufatirwa ewana Uburundi. FARDC Wazalendo FDNB n'aba cya gihuriro cya gishiramwe cyose ubu ngubu mu bwoba bukomeye batangiye guhunga berekeza mu bice bigiye bitandukanye. Turaje rero kugira ngo tubagezeho uko byifashe imbere ku rugamba tubabwira intare rwose bazi zamaze gukara. Intare zirakaze kandi koko zakomeje gukara. Ubu ngubu ibintu ntabwo ari byiza kuri FARDC Wazalendo FDNB. Mwagiye munabyibonera abari muri groupe y'Intare Official, mubabona bariya bose bagiye bafatwa, mubona imirambo yabo, mubona uburyo byitwaye. Ndaje kugira ngo mbagezeho amakuru uko byitwaye imbere ku murongo w'urugamba. Ariko reka manze nakwihanganisha abaturage bo muri Bwito ku bitero byagiye bigabwa na Wazalendo bakica abaturage. Nanihanganisha abaturage bariya muri Gahira nabo bakomeje gukidinapwa cyangwa gushimutwa na Generali Inyasi ndetse na Apollo Abraham, bakomeje gushimuta abasirikari abaturage bahariya muri Gahira. Wenda no nkuru ariyo manzirizaho. Umuturage wa hariya Itambi uzwi ku mazina ya Zairwa ni muganga, yashimuswe na bamwe bo kwa Apollo Abraham. niwe ngo ukuriye ngo Dejene iyo muri za Nyatura, yaje yoherejwe na Inyasi baza gushimuta umuturage wa hariya Itambi, bamutwara ninjoro. Bamaze kumwaka amadolari 500, ariko bamuciye amadolari 1500. Bavuze ko mu gihe atabonye andi madolari 1000 yo kongera kuri amadolari 500 baza kumwica. Byo ni bimwe. Abandi baturage 5 bahantu bita Ikamatembe, ni hirya gato y'Igahira ugiye kugera ku mugezi wa Bushahara, naho Inyasi yaje kuhashimuta abandi baturage 5, harimo n'umugabo umwe usa naho yishoboreye hariya Ikamatembe. Abantu bazi hariya ni muri lokalite Kahira, abantu bahazi rwose baturutse umwo hasi za Mifunguro bazamuka muri wa mwoma wose, muri za Nsina zivuye hasi muri za Cyungo, bazamuka bagera Ikamatembe bashimutamo abantu 5, barabajyana babamanura epfo za Shibu iyo Inyasi ari. Kuko hejuru ahantu bita muri Novu ku musaza witwa Samvura, aho ngaho hariho defense ya M23. Hejuru mu Bigogwe harimo defense za M23, local defense cyangwa abadejene. Igahira barahari n'imbunda, Itambi barahari. Ni ukuvuga ngo izo Nzalendo ziraza zikagenda muri iyo myoma mu Nsina, akaba arimo zicengera zikagenda zigashimuta abaturage kuba bikoze. Hariya rero za Gatsiro, Senyatora yo kwa Dominique Ndaruhutse yabashije kuhashimuta abantu, nayo ishimuta abantu, abandi bantu bagera muri 16 b'abasivile isiga ibishe. Urukumva ko Wazalendo uzangabo za Gisegeti bakomeje gukora ibikorwa byo kwibasira no kwica abaturage b'inzira karengane. Katwigende rero twigire hariya muri Plaine de Ruzizi aho ibintu biri kubera. Sange Tombe ngisigaye niki? Ibintu rero ariko hano ndabona ngo abarundi benshi bafatiwe ku rugamba hariya mu kibaya cya Ruzizi. Kamanze nakwigira kuri ino nkuru, igere kuri ino nkuru. Perezida Gisegeti Perezida imbere y'inteko ishinga amategeko yanangirije abashaka guhonyora ubusugire bwa hano hari ibyo yihanganisha. Abaturage bo muri teritwari ya Uvira bakomeje kwibasirwa no kwicwa bashinjwa gufasha umutwe wa M23 mu gihe imirwano ikirimo. Abaturage bakomeje kwicwa nubwo abandi bakomeje guhunga bari kwerekera mu bije bigiye bitandukanye, ariko n'ubundi abaturage bakomeje kwicwa. Wenda ino nkuru imirwano ikomeje kwaduka mu bice bitandukanye bya teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho
yakajije umurego mu mpera z'icyumweru gishize, bituma ibikorwa by'urugomo no kwibasirwa kw'abaturage byiyongera ku buryo budasanzwe. Ingabo za FARDC hamwe n'imitwe ya Wazalendo, FDLR, FDNB barashinja kwica abaturage, babashinja kuba ibyitso bya M23, umutwe urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Hano barica abaturage. Nubwo abatutsi b'abanyekongo aribo bari bamaze imyaka ibarirwa muri mirongo bakomeza kwicwa no gutotezwa bashinjwa gushyigikira M23 n'ubwoko bwabo. Amakuru yacu yemeza ko ubu uru rugomo rutakiri aho gusa. Ayandi moko harimo abashi, abafurero. Abashi babashinja kuba bakomokamo Bertrand Bisimwa, abafurero harimo Mupatanishi n'abandi batangiye kwicwa no gushimutwa bashinjwa gutanga amakuru kuri M23. Urumva ko abaturage bakomeze kwibasirwa. Kuva kuwa gatanu washize mu gace ka Ruvungi hafashwe abasore 3 bo mu bwoko bwa Furero bafashwe n'abarwanyi ba Wazalendo na FARDC, bivuga ko bashinjwa gufasha M23. Bivuga ko bashinjwa guha amakuru M23. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza bahambiriwe amaboko inyuma bababaye, ndetse bamwe bari mu buryo bugaragara ihohoterwa ryibasira ubuzima. Hari amakuru avuga ko bishwe bidatinze, nubwo andi avuga ko bashimuswe bakajyanwa ahantu hataramenyekana. Amakuru aravuga ko bishwe ku cyumweru. Abandi baturage bafatiwe mu bice bya Sange na Remera bashinjwa kubwira M23 wa FARDC iri cyangwa gutanga amakuru ku migambi y'ingabo za FARDC. Mu bafashwe harimo n'umusaza w'imyaka ikuze ugera muri 80 wo mu bwoko bw'abafurero witwa Kabumbwe. Bivuga ko yahise yicwa n'ingabo za FARDC zifatanyije na Wazalendo nyuma yo gushinjwa ko ari umuhuza hagati y'abaturage n'abarwanyi ba M23. Abaturage twavuganye nabo bavuga ko ubuzima bwabo muri mu kangaratete. Umwe mu baturage bo muri Sange, abanona abaturage ba Sange, ariko reka tumande twashimira intare za Sarambwe kuko zagize vuba zijya gutabara bari abaturage ba Sange bari bamerewe nabi. Ubona yuko bari bakomeje kwibasirwa, ariko intare za Sarambwe zigira gutya ziraza zikora agashya ziraza zirabatabara. Ni kuri uyu wa mbere ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 12 2025, umutwe wa gisirikare wa M23 wigabe umujyi wa Sange uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hafi y'umujyi wa Uvira uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Amakuru yemejwe n'inzego z'umutekano n'abaturage bahunze ako gace aravuga ko ingabo za FARDC n'abarwanyi bafatanyije barimo ingabo z'u Burundi, iza Wazalendo na FDLR basubiye inyuma mu buryo butunguranye, bituma Alliance Fleuve Congo M23 yinjira muri Sange idakoresheje imbaraga nyinshi. Nta mbaraga nyinshi yakoresheje kugira ngo M23 yinjire hariya muri Sange. Sange ni ahantu hafite agaciro ka gisirikare n'ubucuruzi kuko hahurira imihanda iva mu mujyi wa Uvira igana i Bukavu, ndetse hakaba hafi n'umupaka n'u Burundi. Kwigarurira ako gace bishobora gutuma Alliance Fleuve Congo M23 irushaho kwegera Uvira no kugenzura agace kanini ka Rusizi. Nta tangazo Alliance Fleuve Congo irasohora ku mugaragaro, ariko ibikorwa byayo birakomeza gutera impungenge inzego za leta ya Kinshasa no kuba Gisegeti bikomeje kumutera ubwoba. Amakuru aravuga ko intambara iri buze gukomereza Kavimvira, ibyo bikaba bishyira umujyi wa Uvira mu kaga no kwibasirwa. Katubereke rero,
ahangaha buriya intare za Sarambwe, ariko Ruvungi naho habaye inama itari yoroshye, aho mama 23 yakoresheje inama iri guhumuriza abaturage. Dore bino birundi byafashwe uko biri kureba nk'ibinyema neza neza. 23 none yatangiye kujya yerekana abasirikare b'abarundi bari kujya bafatirwa ku rugamba. Murabizi ko mu minsi yatambutse ntago mama 23 yaberekanaga. Reka wenda turaza gukomeza n'ibindi, reka manze narangiza no makuru y'imirwano. Ni hagati ya SFF Congo na Wazalendo aho bita ku Kinyumba, ni hariya hafi ya ku Kinyumba, ni hariya hafi ya za Nyabyondo, naho komeje kubera imirwano nabo muri APSRS yo kwa Janvier Karayiri. Imirwano ikazongeye kubura muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 8, ni mu gace ka Kinyumba, birometero hafi 10 mu majyaruguru ya Nyabyondo, muri teritwari ya Masisi, intara Kivu y'amajyaruguru ndetse ni muri sheferi ya Oso Banyungu. Nyabyondo eravuga ko amasasu yatangiye kumvikana guhera saa 11 za mu gitondo, ubwo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bazaga kwataka ibirindiro bya 23 ariko irabahondagura. Ni abo muri APSRS ndetse nabo kwa Kagiri, General Kagiri. Amakuru atangwa n'abaturage mu gace ka Nyabyondo yemeza ko FARDC yari imaze ibyumweru 2 yaratakaje Kinyumba, ubu iri mu rugamba rwo kongera kuyigarurira. Kinyumba bivuga ko iherereye mu yamaze gufatwa n'abarwanyi ba 23, akaba hari ibirindiro bikomeye bya Wazalendo bo muri APSRS yo kwa Janvier Karayiri. Hari umuyobozi wabo witwa General de Brigade Kambuzi Twaisi, hakaba na Operation Commander wa APSRS. Bamaze kwirukanamo ku ihari za Kinyumba, baramwirukana ndetse baranamushwanyaguza. Yari yaje gufunga muri kariya gace ari kumwe na Kagiri, ariko muri bino byumweru 2 bishize niho bari bavanywemo. Iyi mirwano ikomeje gutuma muhanda Nyabyondo Pingwa ufungwa, bituma ingendo z'ubucuruzi bikorwa muri aka gace ukabona ko biri gukorwa nabi. Kugeza ubu amakuru ku mibare y'abahasize ubuzima, mibare yo ndabona bivugwa ko Wazalendo bagera Kinyumba Masisi Wazalendo Kinyumba Masisi Wazalendo 18 baguye, 3 bafatwa matekwa, mashinigani imwe irafatwa, RPG imwe irafatwa, LMG imwe irafatwa, LMG se n'imbundi mezute imwe, hafatwa AK-47 esheshatu, habonekamo inkomere zajyanwe muri Centre de Santé de Référence ya Nyabyondo. Abaturage rero bahariya bakomeze kwihangana nta kundi, ariko intare za Sarambwe zirahari kandi ziri kubikemura neza. Uvira rero akawuvira kayo kashoboye Lieutenant General Masunzu ashobora gufungwa burundu cyangwa akirukanwa mu gisirikari, ibi nabyo birashoboka. Ruvungi naho hari kubera inama, ariko Uvira abaturage bamaze kwivanamo, abasirikari bari guhunga, nukuvuga ngo bari kwerekera Karemi, abandi bakerekera muri Bujumbura, nubwo Bujumbura ibintu bitoroshye. Abona ko ngo ni intambara kugira ngo abaturage bahariya babashe ngaho noneho ikano n'ubundi nabyo nongere mivuge sange mu gahinda ifaridesation bino nibyo namaze kuvugaho. Ubu ngubu ariko rero ibintu birakomeza kuba bibi ukurikiranye. Intare za Sarambwe ntago ziri butuze. Intare za Sarambwe rwose urabona ko icyerekezo inzira yerekera hariya Uvira
iriya nzira rwose yamaze guharurwa. Abantu bari muri groupe Ntare official bo barabibona, baragenda babibona rwose, babibona uko ibintu biri kugenda, uburyo bari guhunga bari kujya mu bwato, ariko si ubwato bari kugendamo bangana gutya ntabwo bushobora kubagiraho ingaruka ku buryo ubwato bwanarohama koko mwogahekamwe. Nabyo reka tubitege amaso turebe uko biri buze kugenda, ariko ubona ko abaturage hariya bakomeje guhunga bari kuva muri Uvira. Ngewe rero ku makuru mfite nuko kino cyumweru rwose intare za Sarambwe zishobora kwinjira muri Uvira n'abaturage bakirimo bose bamaze kwiviramo, kuko abaturage bari gutinya ko imirwano ishobora kuzakara hariya, noneho ku buryo n'abaturage b'abasivile bashobora kuba bahagwa ku bwinshi. FARDC zakomeje kwitwara neza ku rugamba. Ibi nibivugwa na Perezida Felix Gisegeti Kirombo, ariko si umuntu arajya gutangaza ngo FARDC bitwaye neza ku rugamba kandi n'ibice bari bafite bamaze kubyakwa. Reka turebe ino nkuru, ni breaking news ngo FARDC zakomeje kwitwara neza ku rugamba. Perezida Felix Gisegeti Kirombo mu ijambo rye arabashimiye, mu ijambo arimo kugeza ku nteko imitwe yombi, inteko ishinga amategeko imitwe yombi. Perezida Felix Gisegeti yatangaje ko ingabo za FARDC zifashijwe na polisi n'inzego z'umutekano n'abarwanyi b'inararibonye wazalendo, nk'uko yabivuze, yavuze ko zikomeje kurwanira igihugu mu mbaraga nyinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida yavuze ko izi nzego zahagaritse ibitero byinshi by'umwanzi, zafashe neza inzira n'uduce dufitiye runini umutekano w'igihugu, zanarinze imijyi mu turere dufite agaciro kanini, kandi zikingira inzira n'inkunga z'ubutabazi corridor humanitaire mu bice byibasiwe n'intambara. Yashimiye ko igihugu kizakomeza kurengera ubusugire bwacyo no kurwanya uwo ari we wese ugishotora. N'umugabo rero njya mvuga rimwe na rimwe ngo ibintu byaramucanze, ubu se Sange barayimufatanya mu kanya, urumva ubundi buce buraba bumaze gufatwa. Kuko ikintu kigaragara rwose, reka njye mbabwize ukuri, niba hariya Sange yamaze gufatwa, intare za Sarambwe ejo zizaba zavaze gufata hariya Remera, zirazamuka ziri kwerekera hariya za Kiriba, Uvira. Ubu se ibyo ari kwivugisha, ibyo arimo, ibyo ari kuvuga rwose, urabona yuko Ruberezi, sibyo? Oya, Ruberezi, Remera ni kiriya gice cyo ruguru, ni igice cyo ruguru iri kwerekera ya za Murenge, kiriya ni mu misozi intare za Sarambwe zirimo. Noneho hariya za Sange bamaze kuhafata, sibyo? Barazamuka bageze Runingo, bazamuke bagere Kiriba, bazamuke bari kwigerera Uvira. Noneho bano baraba bari kwerekera hakurya, barahunga bari guhunga bari kwerekera. Yesu, ubona ko intare za Sarambwe n'ubundi zikomeza kugenda ziba advancingana, zibakurikira n'ubundi zinakomeza kubafatana n'ubundi buce. Reka wenda nsimbuke hano ni ibigaragara, abasirikare bagiye berekanwa, ibyo ngibyo ntabwo ndi buze kongera kubigarukaho. Areka nigarukire kuri no nama yabereye hariya Ruvungi, nuwango niyo nama ya mbere ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 ryakoresheje ibiganiro byihariye n'abaturage b'Iruvungi kuri uyu wa mbere tariki 8 z'ukwezi kwa 12, ribasaba kwigirira icyizere, kwiyunga no kudacika intege mu rugendo rwo kubaka amahoro n'ubuzima bushya muri aka gace kamaze igihe kagaragaramo imirwano. Iki kiganiro cyabereye mu mujyi wa Ruvungi, kitawe n'abaturage benshi, aho ubuyobozi bwa 23 Alliance Fleuve Congo twirwaneho MRDP bwabasabye gutanga ubutumwa ku baturage bahunze, babashishikariza guhunguka kugira ngo bafatanye kubaka igihugu no kugarura ibikorwa remezo
byashegeshwe n'intambara, donc kongera kubaka bya bikorwa remezo byashegeshwe n'intambara. Ubutumwa bwatanzwe umuyobozi bwa M23 bwavuze ko batandukanye kure n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bavuga ko basobanurira abaturage ko batagendera ku moko cyangwa ku rurimi, indimi, ubwoko, uturere, ko ahubwo bashyize imbere ubumwe bw'abanyekongo bose. Bagaragaje ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwagiye bugaragaraho ibikorwa byo gutoteza abavuga ikinyarwanda n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abatutsi, bavuga ko ibyo batigeze babishyigikira cyangwa ngo babikore. Kuko ngo M23 Alliance Fleuve Congo yo ni iya buri mukongomani wese. Hari kandi abagaragaje ko ubuyobozi bwa Kinshasa batotezaga ariko biteguye gutangira ubuzima bushya mu gihe bazaba bamaze gushyigikira M23. Mu gihe ibice byose Alliance Fleuve Congo 23 imaze kwigarura birimo Kamanyola, Katogota, Ruvungi n'ahandi, ibikorwa remezo byasubukuwe, amashuri yafunguwe, abana batangiye kwiga. Ruvungi ntabwo abanyeshuri batangiye uno munsi, ariko mu bindi bice za Katogota, Kamanyola n'ahandi habereye imirwano, ibikorwa byose, amasoko ari kurema, abana batangiye kwiga n'ibindi bikorwa remezo, amavuriro. Umutekano ugenda wongera kugaruka mu bice byaho. Ruvungi yafashwe kuwa gatandatu w'iki cyumweru gishize, ariko Alliance Fleuve Congo ikomeje kwigarura ibice iyobora, aho ikomeje gusunika FARDC n'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo n'iya FDLR bakomeje kwegezwa hirya cyane. Kuri uyu wa mbere yafashe indi centre ikomeye, centre ya Sange, nyuma yo kwigarura Rubirizi, Bwegera n'utundi duce ku cyumweru. Ejo ku cyumweru yigaruriye Bwegera, Rubirizi, kuwa gatandatu yano yigaruriye Ruvungi, none uno munsi kuwa mbere yigaruriye Sange. Ejo kuwa kabiri zigarurira akandi gace, kuwa gatatu yigarurira akandi gace, kuwa kane kino cyumweru kizajya kurangira Uvira yaramaze kuba tombe. Ndokuvuga ngo mugende murebe ubuce busigaye kugira ngo M23 yigarure akandi gace gato gasigaye. Iri kwigarurira Uvira. General Baudouin Ngaruye nakomere cyane ahahereye, Kamanda nakomere cyane, Afande Baudouin n'abandi bafande bose barimo ba General Gaceri n'abandi bose. Ubona ko Croix Rouge rero, Croix Rouge iri mu kazi katoroshye. Croix Rouge iri mu kazi katoroshye, akazi ko gushingura imirambo ya Wazalendo, imirambo ya FARDC, imirambo y'abarundi, kugira ngo birinde indwara zishobora kwaduka zitewe n'umunuko w'abarundi, umunuko w'abawazalendo, umunuko wa FARDC. Ubona ko Croix Rouge rwose iri mu kazi ndiyavuga katoroshye. Imana nikomeze ibabe imbere, ikomeze ifashe intare za Sarambwe n'abandi bose. Bakunze ibintare official rero, amakuru yacu n'ubundi nakagaruka. Reka tubashimire, tubifuriza gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Mubeho neza, ciao ciao.